ओजा बिसिजा घोषणा लामा डेनमोला त लाजी र कतिसम्म कमजोर दाजी सबभन्दा बढी 16,000 चान्जुन याङब जुन तिङसु मलाई थेले जा मन्डेन्डी परब दाजी बिस त मिन्सु त आबा हुन्छ पक्कन्चुरी के कमजोरी कदे त्रुटि कदे जा मुबडिम बिसा प्रश्नमा आङमा मलाई यामगा छैन न ngay जुन चिज अपेक्षा लम्बा थेरी जा आयाङजी बिबि किसिमला गुनासो खाबा जाइन चुरी के कमी जोरी गति जा मराङ पनि हिन्न फेयरली खाबा खाबा बिदारी मन्डेन लाबरी बिबि कुर्छ व्यापक रूपले प्रचार लदोरा र सेकेन्ड खाला जुरी खाला होथे जजमेन्ट खालजे लाजी बिबि तामेन ngaछन अगाडि खादोला र याङसे ततेङ आफै आफैसे चु पुरस्कार चुबाले याम मोला तर चु खालसे जजमेन्ट लाजी बिबि ताम जा था याम जा कि खल्लो जा अवश्यता भिन्न कतिपय चलचित्र कर्मी कादे दिन्छम संगीत कर्मी कादे छे एवार्ड याङदो ब राङजंगा दन गाम बुवा थे मूल्यांकन लामासे जज का चारङ लजी मूल्यांकन लजी दर्शक से भोटिङ ला हारम सिस्टम दजी थे जदारम सो आयोजक समिति दिन्छम निर्णायक मण्डल आन्तरिक तामिना कुबेर सिंह दोङ दजी रङ लसिन तामाङ चलचित्र तामाङ वाइला संगीत ल क्षेत्र अमृत लामाई उदयमान ज्याबा स्वर मुबर गायकिना तरङ लसिन सन्तलाल घिसिङे चलचित्र निरन्तर सूचीब सबैभन्दा बढी चलचित्र सब निर्देशक हिना सो के व्यक्तित्व गादै छ हैन चलचित्र एवार्ड आयाङनी तामाङ फिल्म हिरोइनीमा बेस्ट हिरोइनीमा उहाँले मलाई अवार्ड प्रदान गर्नुभयो एकदमै खुसी लागिरहेछ एकदमै उहाँले मलाई यसरी अवार्ड प्रदान गरेर मलाई झनै हाम्रो तामाङ कलाकारहरूलाई उत्साह दिनुभयो हैन एकदमै हौसला दिनुभयो म एकदमै खुसी छु अब यो अवार्ड भन्ने कुरा नै अब विवादकै कुरा भइहाल्यो पाउनु पर्ने त अब अरु पनि मेरो विचारमा चाहिँ थियो जति खुसी मलाई के अब बिले अब काङजा सरिन आरे बिराङबा फेर जक्की आरे व रंगा मंगादैन ngam मलाई छोड मलाई तिले बिसम अब यागरगिन संगीतकार से यागरगिन जैसा गोरगासम गोरब्लिङा याङजी हैन बियागरी याङलन अर्को संगीतकार कदे मलाई ज्याब संगीतकार कदे मलाई विश्वदोङ कुबेर सिंह दोङ मलाई याङला रोज मुक्तान जोजिनी त मन मुला तिल्ला बिसम तमन थोरै पाङ्दो मजा याङला छुजा यागरी कमजोरी हो मलाई एक किसिमले त अब खुसी नै लागिरहेछ मैले यो पहिलो फिल्म खेलेको गोदेवा तामाङ फिल्म खुसी नै पनि लागिरहेछ र केही अब बाहिर गुनासोहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति दुखी पनि लागिरहेछ त्यसमा अलिकति एवार्ड वितरणमा फेयर भएन भनिरहेछन् सबैजनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लागिरहेछ केही विधाहरूमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भएको छ कि जस्तो लागिरहेछ संगीतकार विश्वदोङ हुनुहुन्छ उहाँ हैन उहाँलाई के रे नोमिनेसनमा नपरेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम दुखी लागिरहेछ उहाँ एकदमै राम्रो म्युजिक उयो हुनुहुन्छ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हैन यो जुरीको कमजोरी हो या आयोजकको कमजोरी हो त्यो चाहिँ अब मैले यो नै भनेर भन्न सक्दिन तामाङ चौतारीला चोहो देन्छम गान्सेतिलाई लेङो लावामुला मेन्दला फुलै च्यासुबा पेनान तामाङ जुजाले नाना कतेता तामाङ चौतारी थेमेला तर्फ ग्यामसे लानलन फ्याफुला विवाद खाला बिसी ngani ta ngachan thamo ba tildsam award biwa गेनुन विवाद खबा खल्ला गोर्गी गेइन ngai nun tila rogati ग्यामसे थे गुनासो थे म्याङजी जुति त तिला पाङ्गे मान्छे सम जति ngani से खामदे दोना चु अवार्ड त विवाद रहित सोबरी ngani से ngacharanden पाङला भइना जस्तो कि राङनी त थामला nga राङी नुन गोर्गी वाइब्रिबा मिहिना गोर्गी म्युजिक भिडियो सोबा मिहिन हिना थामला दसि ngलाइ नुन फिल्म कतेमला तसै नुन चु विवाद आखै विदासिन ngai ngala पक्ष ग्यामसे जुन ngala विधामला वाइब्रिबा निर्देशन थे खपै दिनुन ngala सहभागिता रे जामे विवाह गोर्की ngala चेकिन आइन थेरी पेनालन सहभागिता मला थेरी ngai ngala निर्देशन त्रानन दसि ngala वाइब्रिखिन रुपले ngai थेरी सहभागिता किन बारे अर्को बेनान बिले क्यामेरामैन थे गदे गोर्की समग्र गोर्की फिल्म थे बेनान च ngai थेरी दर्तला मुबा हैनम थे गोर्की दर्तला गोर्की फिल्म इना विदासी दर्तला बा जुरी से पिनबा निर्णय कदे से पिनबा थे जुन जाबो थिन चाहिँ नम्बर पनि उपा थेमी कते सुदे आडाजी विदासी जुन राङसे पाँची इन्डिभिजुअल रूपले निर्णय कते से थे नम्बर 2 जितला तर थले क्याल्कुलेसन टोटलिङ लबदुरी अर्कुन रिजल्ट खबरी खामला चुरी जतिला स्पष्ट लाई मान्जी बिसम निर्णायक से खाल्दा डाना लबाइ किन मला बिवा ngani ta stage रि ngani दोदे दोदन सुदै था रे बा जब ते खाम ठाङजी
जामा चाहिँ केन ngani non thayang होइन निर्णय लबिन थेबेल्दी जुन जो रोका त्यसै अवार्ड दाजी जो काइपा काइमा त्यसै फिल्म त्यसै अवार्ड दाजी थे ngani त्यसो त थाहा रेबा एकैचोटि स्टेज रि थे मिन घोषणा लामा चाहिँ केन थाहा दा भइन हिन तिलाई रोकते जो अवार्ड याङबला दाबीदार मुबा थे रोकते त्यसै अवार्ड दाबरी आखम सुजी तिलाई रोकते जजा कि कमसल तसैनन रोकते से अवार्ड दा सुजी थेचा निर्णायकला आधारी हिन जुन फिल्म सभा रोकते से वाइकोबा काइपा काइमा त्यसै जो अवार्डले थोरी अवार्ड तपाईगिन मलाई विदासी थानुन आताजी विदासी जुन पाङजी राङसे सुङजी हैनम थे ngani sinu jakar thei batamina lahanan media kati ta tamang sanchar thum kati thranul dasi image fm game se thranul dasi kabrela namabuta fm game se citizen fm game se sagarmatha television game se tamang la benan patra patrika kati game se ngani se pinba hoba अझैनन् चुत्तैनन् अपर्याप्त घामला बिसम चोबिमा चुङ खपै बिमा घाच्छ रेमगनि सला भइन अर्को दिन कति रङदे गनि से पक्कन चुरी म्यारेजन लासल मला दर्ता शुल्क विदासी 500 मा हैन 200 रुपैयाँ किन्नु भयो फिल्म द वाइ त 50 रुपैयाँ किन्नु भयो बा थेजागनि से गुडकी सिस्टम चाहिँ किन थान भइन थे जबरजस्ती आरेबा गनि से 60 साल लन्दे 66 साल ला चैत्र मसान्त दुना रिलिज दबा फिल्म वाइ कति त चाहिँ किन गनि से चुरी थान मला हैन फ्र्याक्सन ngani se फ्र्याक्सन खाकै विदासी थ्रामतिलाई गे ngani se लाबा रङमी पकन छोरबारी तसैनोन ngani se जुन गुडकी प्लेटफर्म क्रिएट लामोबा चुता च सकारात्मक रूपरी याङला कलाकार कतिसे किनसुला विदासिङै मानबमला अथवा तिले किसिमला फ्र्याक्सन जा आखा तला ngata ngambamala गुडकी तिले स्पष्ट लाइबसम फर्म भरबालाबा खपै वाइ खपै फिल्म दा ngani se नोमिनेसन दि पक्कन लाबारे रङसे राजु लामला डोनबोला प्रसंग तेसुजी डोनबो चन्द्रकुमार दोङसे भरबला सुबैना अनिला अफिस रि थेला फर्मला रेकर्ड ngani छमला विजय लामला गुडकी वाइ परप तमला थे खरङलासी परप चाहिँ विजय लामसेन भरबाला न तिलसी परप चाहिँ विवाद तामला सन्दर्भरी राङसे ngेसु भइन सम म्युजिक भिडियो रि परप तमला थे म्युजिक भिडियोला डाइरेक्टर सुरज श्रेष्ठ से दर्तला सु भइन नोमिनेसन दि परप्ताजी ये चुरी खाउ स्यागौ विदासी खालै रोकदिसे पाङ बमला बिसन थे रोकदिलन तामल दला हैन जुन जुन हिरो रोला राङसे सन्दर्भ तेछु मला थे रो नोमिनेसन दि परप्ता मला अवार्ड चाहिँ आधा भइन नोमिनेसन दि परप्ता गनि त था दबा बिसी गनि सिपाङ बाङिन तिल दसम गनिला थे भिडियो जुन ते जमा प्रोजेक्टर उन्दो मला थे सोबर लागि गनि से 3 दिन गछ था दबिन खला नोमिनेसन परप्ता जीविदासी र जति विवाद रेखा मला नोमिनेसन ला मनोनयन जुन गनि प्रक्रिया मोबा फेरि खाल्दैन चित्त बुझ तिलो चित्त दुखप्ता बारे जति नोमिनेसन परप्ता मला पेनान खुसिन मला निर्णायक सही थे 5 वटा ता नंबर पिन बा तांगरे गुडकी केन से डाला हो दे खालचे डाजी बि बताम चाहिँ केन गनि से स्टेज रि थादा जी बिबा गनि स्पा होइन थे मनोनयन दिन परप्तबा कदे जा गनि से था रे बि थे जति ल बिबारे आखम बिसम गनि से थे जमा प्रोजेक्टरी उनबला लागि प्रोजेक्सन दा लागि गनि से सोमरेङा छन् ज थे मनोनयन गनि से थादा बिना गनिला उद्देश्य तिलम बिसम तसम सोमरेङा छन् ज थे मनोनयन ल सार्वजनिक लाभा विदासी गनि सलाम होबा ङिरे चाहिँ बाँकी होबा ङिरे चाहिँ बाँकी मोबा दुईरी थे मनोनयन फिल्म लाभिले मनोनयन दि खलकल परप्ताजी विदासी सार्वजनिक लाभला तिलाई नन अर्थ आता विदासी गने से जामकुनुन लाभैन चौतारी थेमेला चुरी तिलाई स्वार्थ अरे खलाइदा डानला तोला खलाइदा ब्रेनला तोला विवा गनिला भावना मुनुन अरे मुसम गनि से घाटा चासी सुरङबा गेताङ गनि से लनुन आलासिल मन्दला सुग्याम सिंह गनि से तिला गुडकी पाठ गोजी विसम बेनान वजा जिम्मेवारी अथवा थे निर्णायकला मत चाहिँ गनि से जा भर पर तला आदिम थरावा लबरी आदनम विदासी गनि से गुडकी पाठ चुबालसे जा लोपमला तिलाई विधारी बेनारी न 33 वटा विधारी गोरिङ हि सोम विधारी पर्सनली nga गुडकी आयोजक आतना गुडकी फिल्म सोबमी गुडकी फिल्म पत्रकारिता लाबा मी ला रूप से चाहिँ किन च्यादोमा ngaदैन गुडकी चित्त बुझ अथवा रङ ngaदैन छोरसिटी मला चु गल्ती त गनि से स्वीकार लला जुन पकनी न चु मेन्दो फोले गेम सेन राङि दिन छम सेमनङ हिन्दै माफिरिला तिल बसम चुबाल से राङि से तिलाई गल्ती कते जुन माङस्युजी तामाङ चौतारी थेमेला चु अवार्ड ल थोरी थेजा गनि से बेना निर्णय कते दा भरपर तबला कारण सिन सुरङ तबैना दरेमजा गनि से बोनन आकिन बितासी तामाङ फिल्म सभाका देशै वाइब्रिबका देशै पाङ स्युजी विदासी राङसै तते राङला सेमला तामथान स्युजी थेजा भेनाला आइन
तिलाई रोकतेला सेम सुखाबा लिसा थोनबा लेंगमो रंगता गामबमला तामाङ चौतारी थेमेसे गुर्की क्वालिटी बबला लागिरी गुर्की गुणस्तरता खगाई विदासिंगन से गुर्की डाचाङ चकेन सिंह बैना चु तांगरी ngai दोलन बेसिजी निर्णायक त चकेन गनि से आधार मानव लावाला कारण से तिलाई विधारी जा जकी विवाद खबरंगम जी यद्यपि विवाद चुराङबा अवार्डी पकन जाजता मिङ हिनुन हाङिन हैन तसैनन थे तिलै सानो तिनो तब गल्ती दा गनि से सेमनाङ हेन्देन राङदेन छम माफेरीला राङनी से जुन फिल्म सोबत ताङजा खाइमेनन आखला विदासिंगन से मानबमला वाइ संगीत आज चुबन्द ज्यावा खाला विदासिंगन से मानबमला तिथो चुबिमा हातसा तिलै आरेबा दुइरिबी छुदे जेप फिल्म गते सोसाइटी मोबा छुदे लाना काइमा कते से वाइ कोसी टिबो मो पसन्द त तेन्जन कम्पिटिसन लदल याङ से विभाग गोर्की जुन भावना थोना लेभल लागेदी गोर्की गन से मंच क्रिएट लामला थे मंच जराङ से सदुपयोग क्लासला विदासिंगन से मानबमला जुन विवाद कते खाजी थे विवाद कते त देखसी छलफल लेभल लागेदी जुन राङ से गोर्की प्लेटफर्म दोन सुजी थे लागेदी लानालन थुजिसमला तामाङ चौतारी थेमे से खपाइमेमा ngatsarem गन से जुन सेंगबामुबा ऐतिहासिक रूप रे चु तामाङ फिल्म एन्ड म्युजिक अवार्ड त भव्यता का साथ पेले जमगनुला माहौल च्यामा गोर्की भव्य मेनिङ रन तामाङ कतेला काइमा कतेला फिल्म सब कतेला मेनिङ राङलन ngनिदैन छोर्जी राङनिदैन राङलन छोरो मन्दला थे राङनिलन रोसे हिन्ना चु दुइरी ngनिला थे गेताङ सिंहबला लागिरी ngनिता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप रे होला सुबा राङनी जम्मन्दन ngनि चौतारी थेमेला तफक्याम से लानालान थुजिसमला तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासे ओया निवास शनिबारलाई दिनकुनु साखुरीचा छाड समिति गठन लबमुबा त्यो देशहरु संघीय राज्य भएकै कारणले भएको हाम्रो मोर्चाको कामको सिलसिलामा विदेशको कतिपय देश लिएर आएका थिए तिमीले कानुन भएको कारणले तिमीले विदेश व्यवसाय गर्न पाउँदैन भनेर भनियो जाति तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल राष्ट्रियताको नाराले यो मुटुलाई छोयो विस्तारवादलाई सहयोग गर्दा ढुङ्गा जस्तै मुटु रहेछ। धन्यवाद लासु राफुल्ला ननिसेतिले लेङ्गो लबमुबा एयरपोर्ट स्पोर्ट्स शानमारा खेलाडीका तेन्स्याम यसपालि अब प्राइजको सवालमा गोल्ड मेडल 2टा गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका छौं। यहाँ जाला बिसिने पनि डासिन खाजी थेनन खोजी रोज क्याम्पमा एकदम कडा मेहनतको साथ चाहिँ ट्रेनिङ गराएको थियौं। अब मेहनत गरे अनुसार राम्रो भएको छ। जम्मा गर्ने 3 महिना क्लोज क्याम्प रेटितासी ट्रेनिङ लाजी हैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल से भदौला 9 गते कुनु प्रथम बौद्ध धर्म तथा संस्कृति अन्तर्क्रिया गेताङ लबमुबा समाजदलीय अध्यक्ष कमल थापाजी त्यो दुःख पीडा वा सफरिङबाट अन्त गर्ने बाटो यो चारवटा सत्यमा सत्य नै बुद्धिज्मको फाउन्डेसन रोजुगु तिनिल गेताङरी ngani विशेष दासी ढाङनिदा वाइ थाना खम्बर लाइड ngani माफलासी दोन्सिजुको विश्व शान्ति अभियान गेताङे ngani सुरु लबमुबा बिसम ढाङनिदा खराङमा छोर्जे ढाङनिदा तिलाई सल्लाह सुझाव गरे मुला बिसम ढाङनिसे अवश्य ngani पुइका खमसेला मुला ngani ठेगाना मुला mendalafule90@yahoo.com ठ्याङला दासी www.mendalafule.com ए ढाङनिसे तरेम जबसम अनलाइन गेम से च्या खमसेला मुला ललम रोजुगु दुइसिलामा तरेम ngai ढाङनि गेम से फेसी निदोबा बेला तासी जिनमा मुला तर चु लामा फ्यान रोजुगु दोसी खबर मंगलबारलाई 9:45 बजे ढाङनीला टिभीला सेट नंगा छबडी दगवा पाच लबदन च्याम शार्लो नुपछाङ छोछोरी थामसे शिवा जेजे आलना नाङा बेनादन न लगायत सानो क्यामेराम्यान दाइ बिदादन शिवको बेनकेन लासो फ्याफुल्ला शार्लो नुपछाङ थामसे टिभा